Ndugu ya Gikuyu na Ukabi no ithiete na mbere na kumata thutha wa gikundi kia Mount Kenya Foundation na atongoria kuuma kaunti mugwanja cia ariithia mahiu kuiguanira kunyita mbaru mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga mihang'o-ini ya gwetha giturwa kia president hindi ya githurano kia mweri wa kanana. Whenever you find a member of my community, you expect next second to see a Gema community. And they have lived in peace without any problem whatsoever. The national destiny of our people, the destiny of this nation Kenya, rise in Azimio la. Hindi ya mucemanio uyu atongoria aya ni magathiririe ngeithi gatagati ga President Kenyatta na Raila Odinga ukumakiranira kwariria andu ao niguo ona o mahimbirie uiguano gatagati ka atongoria aya eri. Ningependa kusema Mount Kenya asante, lakini mwende mshike boma yenu, msibomoe, shikieni boma. Sisi tutangangana na yetu na tuna support baba, hatuna wasiwasi mwingine. Asante. Sisi tutaenda mashinani, tutapigania viti zetu, lakini hawa wanaume wasikutukate katikati. Sisi tutajitafutia, na tukijitafutia baba tupatie nafasi. Kwa ihinda Gema na Ukabi makoretwo makirutithania wira sekta-ini cia urimi ona biacara riu atongoria aya makiuga giki no kiambiriria gia gutamburukia neti ya urumwe makiuga matingihe mweke utongoria ungikira ndugu ino igeca. There are those that if God forbid should assume the leadership of this country will be put on mortgage. Sikubali mtu yeyote anatembea kwenyu kuwaombea umaskini. Hiyo mkatae kabisa. Hatutakubali yeyote aingie kwetu kuomba sisi tuwe maskini ati ndio tutawaliwe. Kwa hivyo baba, tutakuunga mkono kwa azimio moja. Mwena-ini wake Raila Odinga akiuga gutiri undu gitigithurana na ndugu iria ikoretwo gatagati ka ruriri rwa Gema na Ukabi ekuona kihumo ni kimwe gwakiranira kwagirithia urimi wao na njira cia kiriu agikahotana githurano. Our people are suffering today because they have failed to transform our economy into a modern economy. People still depend on livestock, traditional livestock, depend on traditional agriculture. That is primitive way of existence, pre-industrial way of existence. We must move our people away from there. We must modernize our economy. Atongoria aria mo makigomano-ini giki ari hamwe na minister, magavana, PS, abunge na MCAs makiuga ni mehariirie kuha muingi ugatigire Raila Odinga ni ahotana na gicunji kinene. Hatutaki 51%, mukirudi nyumbani museme tunataka baba awe na 70%. We, the Mount Kenya and the Ma community, hereby declare with one accord and finality that we shall together campaign for and elect Right Honorable Raila Odinga as the 5th President of the Republic of Kenya. Mucemanio uyu ukite thikũ nini thutha wa Odinga gũtabania mucemanio kaunti-ini ya Narok kuria anyitĩtwo ũgeni nĩ atongoria kuuma mwena ũcio. Makigathĩrĩria ũiguano ũrĩa ũkoretwo ho gatagati ka ndũrĩrĩ cia Gema na Ukabi. Rĩu ndũrĩrĩ ici cierĩ nĩ ikĩndĩrĩte Raila Odinga ta mũhũranĩri ũrĩa mwagĩrĩru ũkanahũranĩra president gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana. Rĩu makiuga nĩ mekũmatia ndũgũ ĩno makĩria na kũmũkindĩra kaimana. Ngĩribotera Kameme TV ndĩ mũkawa-inĩ wa Safari Park, njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.